deretan nomor sabitek 6 Kak dinto beda Imam Santoso. Oh Arya Anur ya. Arya ben nyonya nayak nyonya nak konek ada desa. Nanti na imam ada njo. Juga nyonya Waida. Kak dinto mamana Upik. Tak ketinggalan Gunawan mama Ayana Putri. Kong lakong juga Anna mama Putri. Beda di mama mana Putri gelak kose abedok galawing di mana. Waida mak laju bibir tepak kenangan nak elong nga tepak kenangan aku juga sesa terus epot Mat Syafi'i Nyonya Asmania Adi aduh juga sapora dari Resno benih karena epong koraki juga benih karena itu biteki namun benih karena epong koraki juga benih karena itu biteki namun kabedaan tor juga situasi tidak memungkinkan wah tak langkong se pada bisa ya Imam Ben Gunawan de entole nape pole ni kok berdenyonya nasabi Asmania ben Adi Hamid bini an langalae mata ketuli entare ani kok le adi kok pon pada jok ekaniat aniko pada agompol bunga nama tada pada bunga nama tada pada pacet kotuna ring bini mak langalai lake etulem nyari lake esaria bodo edima ayo dah jom epekere cot epekere are kare esto tade pesana langalaele tika pajet langalae pereng setok kaduai dapat seneng ada pelele aduh ida pajet seneng ate mata aja ke perasaan asrawile tak aja ke perasaan asrawi stop permin karet permintaan Kak Dinto dari Imam Torjugen Gunawan tola Arjuna ya le tola Arjuna epakon nang tiang dari dia le lah sabuk rokok nabi tasolet kagelung cara apa nyaman na rokok ragose mangkok tak rokok mulai anak nyaman odi dia bener tak rokok apa ya aroko ya ya iya kadang di ma pencung ngari asip tak langkong dekat tanda pencung aja lawan benjoka kalau ban sektong genting sekar jambu lo mampai buat karo ayana putri ben ayana upek nape pole ane kok mamana putri ajar jajar ben mamana upek niko tona seneng tengah niko tona seneng tengah Mat Syafi'i juga Asmania bila
ati ruak bedenyonya amita mon aniko cukan sapi asmania pada apolong yo me yo ayo ruak adi cukan amida bagus dia jeng manjeng ya dan yo boleh ruak imam cukan waidam hila gunawan ruak anak arwah nyocok EPC kare eman tak kerang apa wito beda di Maria giet ko sekar jambu oh karo Anek kok nek tolak Arjuna Anek kok seabekelan abekelan babana putih niko ati ben mat sapi bila imam niko ben kupek itang dengi Arjuna na pulau oksigen ani kok mak sesabisan ma bunga seneng tada pada seneng tada pada siapa kele tolak Arjuna Labra-bula sabak etanang janji saben pate pe oh yeah yo mes dalam ate bula ki eman Nang teng mara aniko apa sakit seneng kanden dosa pase tak seneng arwah Krisna seakarja sananto esro seneng sekarang iya Milo kajalebon na sinangteng senanteng dari baba kare ngojak eka mulungan yo mes yo ayo kare niser eka andi sekar jambu gargo aniko pada pese niko pese cek banyak nah pada bula pon etarema yo mes kare eman ke dalam ate sekar jambu gargo cocok pese nadat tisa songkok dan tisa songkok mana politika pada seneng ate mana jatni saronoro imam sekar jambu karo neku pese mak neng etanang aniko pese eketan mon aniko tantona banyak iman kare ngarep sekar jambu karo niko pese sabuk ayana etanang putri saeket niko lalema dalem ate bula iman yo mes dalem ate bula ki engan niko buat nan pon pada nyocok ketan makruka biru ate tenang mendi kami kere bulu sini ser mulai dulu kak ma bisa
saknawan ati Sekar jambu Lung mese saekat sabo gelung lula mantak kira ngapose yo mes delum ate tak kira buru Anara serena banyak tung wa ulale pampai. Kalau di kopi. Jangan kok lah. Jangan kok lah. Jugan lupa mari luria dari Adile Nyonya Hamida nape pole niko Nyonya na matsapi ise ekoca Asmania niko Imam ayana upik je use belai bula mun ketika tao mun ani kok mama na upik na nape boleh mama na putri ani kok Gunawan ayana putri bu engko tandik danang kok mak majere yuris bu Carmet tuh bila majar kiuris saya bu kiuris engko sela meletuku budu ada dana kok dia mana butuh budu selaan beb bila 500 minta sosok iya mondin nak cong macocong Haji Sugi Ida Kendel cong macocong saya ket minta 100 mata mikir bila jago toko nah saya ket rupiah minta sosok 500 wah Mana cek sabar bila sip kok mian raja tuh juga bila Sopi bertak nemu sampan Imam pisanna Gunawan Mat Sapi pisanna Adi utaretan jangan kok pisan le mulane dina bila kalau video pada pisan ayat talu ketak mun anika le nika Imam sapisan bengu nawan Pawasana ko. ayana putri mamana putri ayana upek mamana upek isak seeben amat saini Wak saya ini senyak
jerena tantona dari adek kabudi sesapisan ben ayana putri mamana putri mat safi ruak ben adi sesatareta Niko Imam lek laban Gunawan segenteng apisan padengo tenatika ruak Risno tanto rasa
dan Fortuner Agebeye kapal pesiar le Aniko panaksia antara gili yang berbalik sabe benraas berlorong yeay Kak saeri arwah secalon kerja wa kerja tantona dua redu malam wa nang rukun karya rukun famili ka atmawi Pak Rere obeng cuken narema adamoy sirwa amun aniko lek tretan sairi calon kerja lek 2 malam seandi niko mak raja putra Manawi ayana haikam Bila Kak Sirwan Aniko mabali tengkan Mare mabali tengkan Mare nang Kak rukun famili putri famili Kak Kader Niko Andika cukan Bona pada ngirem Kak Sahuri Kaniko mabali tengka lagi nangko apa lagi dulu